Hakajing ekran bad uba abendo lanong hakabaya bat kajing temu jongka sorkar banbu eka kasino hapo Meghalaya halor kane ulaong baka kasino kane kata kajaka yak halai kajaka yadi kajaka ban pen pengat kli kasyat katem bat kapot kiwe de ha Meghalaya ulaong baki pajba ki persya yakane namar kidei na kite kidau henry babalai ka sorkar ka kwa ban yai persya hato kadon jingmut ayu ya ka sorkar ulaong bakat kajingbun kajaka yadi ha kajaka yak halai ha keleng kijaka jong kajela kumno ka sorkar ka kwa banbu ya kita ki kasino ha ka ba ki pajba jong kajela kia persya temu jong ka sorkar baka banbu ya ka kasino pak kajela kita niu ba lanong banong kasino dari ki kasino kita keleng kajela keleng ka putih kajaka ka baki hirik pengat kali kibadon kita kibadon ba em kan te bodoh beli tu lada kuat pengat kali boleh selalu boleh sawa boleh sa surup sekian boleh bahan yang tu kan betul bisa namar katem kapur roh tu kasyat ke kemen roh tu kadi roh tu khamtam khalai khalai ngala alirung ngala alirung si kasino pada Australia ngala alirung kasino ki badan sya tu ani kiri yang bertai tang bangan ciyo pet ke yo pet chele yu tengah yi orang kata khalai li temlong ikran te kadai tang ki spa berkala marar belai khalai tu abuan tu khalai tu lah su khalai lumir berguntar tu te hamig halia apa kipat ba ki persya namar kita punya tu ipi berguntar ter boleh ke sorkar ke kuaman ya persya don jimut juga ladon kat kini ki klub ladon kat kini ki jaka yadi jaka yabam jaka khair wallahi keleng kadon yo khalai keleng ro office yo khalai ta bat kuntar ta te boleh yu bunda bu kata kasino ha baki pajba ki persya babun ki persya jaka no baki pajba ki persya halor ki nongrim definitely I will not go for that. Assalamualaikum ya kata Allah ki pajba. Ha kadon kan nia bukan urim ki persya. Ba ngasngong ba kata kan urim ba kania ki kalong ba sisya ba kadon jingmut. Baleng ini le kita. Te ya wat. Yo don manu bolong patna. Badon partnership ke investment ke kan lalu khajna ke behe kan pujo sorkar kan yo khajna turu baguntar tendai kunta wa dingtip ki kita ke batandrai ba sorkar ke pen kami kata tengah ya public opinion mereka public opinion galong against it yes ngaruh apa sya nomor kon rak jimu to yuka kon rak tang bohe boleh kain tu ngoi pi waduk tu bopri sungkai humau sungkai hawa boleh yo lat seno kon ta kan no kan rak kata ka jimu to yu soka kan no tang nak income ka baki yo nak exercise wa bon nak exercise daki klur tang nak exercise kuat liu sana kata apa. Therefore, menengah tengah kan sekarang public opinion, and I will not go for that. Tapi ni kan boleh bagi kuat doyak ni tersawat yang tip nanti, but page back, wat yang tip berapa ni, saya pun nak ini sih.